Vuka Mthwakazi, vuka abantu yithi Mthwakazi khaka. Linjani sizwe sakithi sakoMthwakazi ngaphansi kwe-SA Charter. Hey siyezwa abantu badidekile la bayabuzana ukuthi kanti ama-MRP semangaki. Kune-MRP kamoyo sekusiba ne-MRP kamfula. Engithanda ukucacisa kini namhlanje bantu bakithi ukuthi i-MRP inye inye MRP ekhokhelwa nguPresident umqondisi moyo. Umfula akalona ilunga le-MRP waqoshwa kwi-MRP. So uma ulandela umfula usungene wathi choko phakathi kwezanu, phakathi kwephatho ongayazi ukuthi yipi. Inxa ukuthi umfula waqoshwa MRP wabhalwa kahle incwadi wayinikezwa waqoshwa MRP akayiyona imember ye-MRP umfula waqoshwa kudala. And we are aware ukuthi ukhona la e-SA Charter uzokhohlisa abantu. As youth, Iniki will not see sunrise la e-SA Charter. And you are not going to allow any person to come and confuse abantu la e-SA Charter. If it means fighting, we will fight to protect MRP ekhokhelwa nguPresident umqondisi moyo. Ngoba sezikuva umuntu asuke khona ezokhohlisa abantu la e-SA Charter. Abantu sebebuzana manje ama-MRP mangaki. MRP inye bantu bakithi. Lingalandeli into eningazazi ukuthi zisukaphi, njalo zisuswe ngubani, njalo zifunani ebantwini. Manje ulandela umfula usungene phakathi choko phakathi kwezanu-PF. Phuma nini umfula ngasho. And sizwile ukuthi namhlanje kube ne-meeting khona la eJubeck Park. Lifunani bantu bakithi into eningazazi ukuthi ngezani umfula yi-MRP na ngoba sonke nje sikubona umfula ukuthi incwadi i-trend ukuthi umfula uqoshwe e-MRP akayilona ilunga le-MRP. Angazi ukuthi abantu abasamlandela bafunani. Kulabo abangazi asebezithole sebemlandela bengazi ngisithi phuma nini bantu bakithi. MRP ekhona yeka-President umqondisi moyo yi-MRP ekhona la ekhokhela abantu. Yiyo kuthiwa i-MRP le kamfula kuyona i-MRP. Phuma nini lapho because thina if it means fighting siyouth la e-SA Charter sizolwa sivikela leli bandla lika-President umqondisi moyo. Sizolwa ngazo zonke indlela sivikela leli bandla elisiphethe okuyile silazi lika-President umqondisi moyo. Hayi umuntu osuka khona ezokhohlisa abantu ezibiza nge-MRP eshaya islogan si-MRP akayilona ilunga le-MRP. Asimazi thina ku-MRP waphuma kudala vele asimazi thina. Asimazi ukuthi ubekwa yini lana esebuthanisa abantu ezithini nguPresident we-MRP esingathi yini fraud or scam. Asazi ukuthi yina ifuna abantu indawo noma ufuna ukuqola abantu imali zabo. Kusho khona ukuthi ufuna ukudla imali zabantu ezibiza ngoPresident. Asiphumeni abantu bakithi i-MRP inye kuphela la e-SA Charter. Uma ufuna ukuzwa kabanzi nge-MRP woza u-Empire Park every Sunday sikhona laphayana thina sifundisa abantu nge-MRP ekhokhelwa nguPresident umqondisi moyo. Lingazitholi selingena kwezinye izinto elingazazi bantu bakithi ukuthi zilwelani ngoba umuntu yalo eselihamba nayo phakathi kwezanu-PF phakathi kobetshana phakathi kwabo kodwa selibhizi elilandelana ngapha lithi lifuna ukuze lifuna ukukhululeka lifuna ukuthi lizoqhunywa njani selilandelana nomuntu ophakathi khona le emaswineni. Asiphumeni bantu bakithi silandele i-MRP enye sibe yimbumba sibe kwazi esikulwelayo ngoba esikulwelayo inkululeko ngaphansi kwamkhokheli wethu umqondisi moyo. Inkululeko yesifuna esizwe sakithi. Lingazitholi selikhohliswa abantu bakithi. Lingazitholi selikhohlisekile selilandelana nabantu abazolishiya esigangeni esimnyama lingabe sigcine lingasazi ukuthi libuyaphi liyaphi. Ngiyacela abantu bakithi ukuthi sibe niyimbumba silandele uPresident wethu omunye singabi lendaba la le inkotha le evuka emasayidini le efuna uzodisturb uhambo lwethu. Thina sibhekeni phambili lapho siyakhona lo mongameli wethu esimaziyo. Bantu bakithi singavumi abantu beqhamuka emasayidini bezodisturba. Bebekuphi isikhathi sonke lesi babekuphi abangikhona sibevuka namhlanje bazenza uPresident bebekuphi sonke lesi sikhathi. Ngiyacela abantu bakithi ubana silandele uPresident oyi-1 umqondisi moyo ngesimaziyo. Laba abazosebenzela isitha befuna uzosikhohlisa bafuna ukudlala ingqondo zethu asibashiye nini kabuyele khona lekhaya
asazi ukuthi nakhona abantu bakhohlisa esenzani khona. Kodwa engikusho ukuthi umuntu wonke wakwamthwakazi engavumi ukukhohliswa ngumfula, singavumi ukukhohliswa ngumfula ongashi, akayiyona i-MRP umfula ongashi. Bonke abamlandelayo sebengene phakathi kwezanu, sebengene phakathi kwabechabi. Ngiyabonga.